Okay, first time rin ako ni magputol og buhok. Nga na ang mga Buig. Ayaw na, uy, kayo magkape mi din ang tubig, anak mo. Pilit ang mga buhok. Naunsa man ka. Nawong ni Francene, uy. Against the light man ta. Pagputol ko sa buhok ni Francene. Tago lang ng Bible para buutan. Dong, ayaw lingho ka, dong. Habiso na to ning okra. Just ginok. Sakto no ka ni wala pa man siguro ni. Vanessa na, you do not smack Francis. Ang kuan. Ang bear ni. Just ginok. Saan pagkabalo na sakto na ang bear ni day? garbage. Dili, uy, taka. Daghang kay ko nakitaan sa kuan ba? Yeah, garbage. Is this already ginok? Ano to ang kuan? Bear ni? Stimmt. That's here. Spice ni siya. Bubuan dahil yung kuan. Hubag mahuman mo tanan. Bubuan ng mga tanom. Namatay, oy. Namatay ang talong. Waka survive ang talong. Kukmal. It's so dry. Matay. Okrara. Ay, kuan na putla-putla. Gutlo. No, the andere, das Säumal. Aber das ist mehr älter als das. Ja? Das ist alt und das ist neu. So. Ay, kay ko gunting day. Warum? Kay mukuan man. Parbiso na mo ni tulo ka buk okra. 1, 2, 3. Yeah, ini ako ano ra na. Lapawan. Lapuan ako ng okra kani. Ay, ang okra. O, ano na. Yeah, don't go to Vanessa. Don't go to Vanessa. Du musst aufpassen. Saan ka pagkabalo kung ang pierce ko ano, no? Nawa kong pierce, guys, oh. Sakto na kaning pierce. Ito na kanya. Saan ka pagkabalo ko ano ba? Para mubunga siguro pa na siya ba? Bunga pag ni duha. Das ist schon längst so. Yeah, come on. Putla ra dira kana kanang stem ra. Ne? Yeah, ginaw. Hadlok man ka sa okra. Ano, gagmay man kayong okra. So. How pasin? Mamatay na siya. Kanang isa, unsa man na? Kane? Sakto na na. Tanaw ni mo. Paano, wa pa man siguro naluto. Naluto. Wa pa man siguro ni nahuman. Duha ra ka okra in tawon looy pod. Ang duha ka okra. Nako, in tawon looy pod. So, hello guys. Magputol ko sa buhok ni Francene. Come closer, be. Francene, be. Bate coach Francene. Ishmak. Ay, against the light man ito rin. Against the light. Wait sa. Okay, first time rin ako ni magputol og buhok. Nga na ang mga Buig. Ayaw na, uy, kayo magkape mi din ang tubig, anak mo. Pilit ang mga buhok. Naunsa man ka. Nawong ni Francene, uy. Against the light man ta. Pagputol ko sa buhok ni Francene. Kalimuot kay dagway na niwang tanaw ning taas. Mama. Yeah. Are you not excited? Are you afraid? You don't want to know? Sige na. Lahat. Make you also an LOL hair. Vice do? I'm not way with that. LOL hair. Midday na, hindi ni motor out mak, no? Francene. Aber what am I way with that? hier. Ang taas na ng buhok ni Francene, oh. Don't move Francine oder Mama. Mama. Ja, don't move. Show your hair, B. Show your hair, B. Stand up, oh. Ang tahaba na ng hair, oh. Taas na dyan kayo. Ani, ela. Ang kuan ba? Ang sublay ako yung anak man eh. Oh, ana-ana. Ate Kors. Do.
Tungaon na to ni daan. Don't like my little Aber da hast du immer Aua. Du willst doch kein Aua haben. Do. Oh, do. Hier. Do. Hala, kailangan ni siya upuan di ay. Lampin. Lampin na lang. Naka ng pinaka hugaw dahil kaya para ilabay lang dito. Ah ja, nur lieber 2, Ella. So, Yeah, put it nice in my hair. we need to make isnas. Can you move a bit here? Di mo sangko na dito sa kuwan mo. So, yeah, ginaw. Like that, ha? And don't move, ha? So, dili mahiwi, ha? Don't move. Ngit-ngit trabaho, eh. Wate. Ngit-ngit. Nakahugaw na ito. Kailabay na yung dito. Pilit sa sinina. Wate. Francis. Ja. Willst du auch? So. Mami, this is a lot. Vielen Dank für die Haarwäsche. Für Francis. What? What is it for? Wait, Francene. Takilid rago na ito niya siya, be. Kaya di rin ko kita. Ulit gamay. Bate. Aw pasen. So. Pas. Kuha na ni ba? So, magsalon na lang deka. Magsalo na lang tani. Willst du Ella? Anna. So, aw pasen. Yung isa kay di po paputol. Francis di. Okay. Okay, komm, Francis. On Francis, I cannot do that. Hui! Nein. On Francis, I Komm, cannot do Finger that raus. alone. Don't move, because... Yeah. Me. Come on, because your hair is so Yeah. long ba? Loh, kulbaan ko ba? Patso din. Geht hier nach Duschen? Ja, nach duschen. Wieso jetzt duschen? Ja. Nein, die Säge soll erstmal geschnitten sein. Under the juice? After. After what? After cutting your hair. After the salon. 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 Francine, face to the TV. Yeah. My first time to cut Face na to ba? that plant there. Yeah. Don't move. So mama is not make a mistake. Okay. I start now, ha? That's Pansin, ha? Don't move. This is... Mua na to yung bangs. Huh? Bangs. Please. Don't move. Like, Wow. Naghanap po kaya ng tubig ni mo, day? Warum ist das jetzt mein Kino? Steve. Okay. Oder jetzt. Kulbaan ako. Siguro na ito. First haircut ni ba? So, I make cut first small. Warum machst du nicht erstmal ein Haargummi und ganz So. schnell? So, that is for first haircut ni Francis. Sit down, lang ng Francis. Bible para buotan. Aha. Out dong, ayaw lingho ka dong. Yeah. Hamul pag yun ang gunting, oy. Da muss man auch so einen Rasierer da benutzen. Dann macht man das hier unten so gerade. Hamul ang gunting day, pag alig-alig sa kuha day. Dumusgiin ko anday. Mag... Hier. Oh, warte. Oh mein Gott. Warte. Don't move that. Francis, Stop moving. das finde ich okay. Yeah, but wait. Das ist voll gut.
Long hair, that will grow again. Show me your hair, be. Yan na, natapos ng buhok ni Francene. It's still beautiful. You're guwapa, manggapong kaday. Nahiwi siya, guys, uy. Pero, still beautiful, uy. Oh, bata, bitaw. Basta bata, okay ra na, eh. The doctor will not like it. You look still beautiful. Yeah, don't do that there, ha? Show me, be. Ang likod, be. Show me ang likod. So, oh. Basta lang good na, uy. So? So? Tagag kindi paghuman kinhilak. So, oh, okay. That's still okay. Das ist mein Lehrer. Oh, was in